ntabwo bikiri ubushotoranyi cyangwa kurenga ku gahenge gusa, ahubwo ubu ni intambara, kubera yuko ni umunsi wa kabiri w'ibitero bya Amerika kuri Irani. Ku rundi ruhande abanya-Irani baravuga yuko batatunguwe n'ibi bitero kubera ko ngo ni nayo mpamvu Tehran iri guhita yihimura ku birindiro by'abanyamerika mu karere. Ingabo zirinda impinduramatwara cy'Islamu muri Irani hamwe n'ubuyobozi bw'ingabo za Irani bose baravuga yuko kuva mu rukerera rwo kuri uyu wa kane bateye ahantu hatandukanye cyane ku birindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Yordania, Kuwait na Bahrain. Ni irindi joro ryo guhererekanya umuriro hagati y'ibihugu byombi, nubwo ejo kuwa gatatu hashize bari batangaje ko babihagaritse cyangwa ko bagiye kugabanya ubukana bw'ibitero, ahubwo byabaye nko kubitangira bushyashya nyuma y'ibikorwa byatumye kajugujugu y'igisirikare cy'abanyamerika Apache ihanurwa, Amerika yahise irya karungu. Iran ivuga yuko yari imaze igihe itegereje igitero gitunguranye cy'abanyamerika, cyane cyane mu gihe havugwa ibiganiro by'amahoro. Kuri iyi nshuro Amerika yarashe mu mijyi 10 ivuye kuri ine yari yarashwe ku munsi wari wabanje kuwa gatatu. Mu gusubiza kuri ibyo bitero bya Amerika, ubuyobozi bw'ingabo za Irani bwatangaje ko bwafunze burundu umuyoboro wa Hormuz, inzira y'ingenzi y'ino peteroli nyinshi yoherezwa ku isi, bunaburira amato yose kuhava vuba na bwangu hataraba ibitero byo kuyibasira. Mu kwerekana ko nta mikino ihari, ingabo z'impinduramatwara za Irani sagabye n'ibitero bikaze ku mato abiri yagerageje kunyura muri uwo muhora, ubwo umuhora wari umaze gufungwa bya burundu. Muri Kuwait, Bahrain na Yordania nta muntu waryamye, ibisasu bya ruvunganzoka. Irani ivuga yuko yagabye ibitero ahantu 18 h'ingenzi, harimo no ku ndege za F-35, F-15 na F-16 z'abanyamerika. Ngo haikaze tugiye kureba ibivugwa ku bitero by'uburasirazuba bwo hagati. Irani na Amerika ntabwo bikiri ibikorwa byo kwangiza gahenge, ahubwo ni intambara yeruye. Hagati mu ijoro rishyira kuri wa kane, umuyobozi mukuru mu gisirikare cya Irani yatanze umuburo uteye ubwoba, avuga yuko Irani ishobora guhindura akarere kose ku burasirazuba bwo hagati umuyonga kakaba umuriro utazima niba umuyoboro wa Hormuz ukomeje kuvogerwa. N'amagambo yasubiwemo na Sayed Majed Musavi, umuyobozi w'ishami ry'ingabo zirwanira mu kirere mu mpinduramatwara, nk'uko byatangajwe n'ibiro ntaramakuru bya Merle. Muzi neza ukuntu ibintu bizagenda nimumara gutuma umuyoboro mutagatifu wa Hormuz utagira umutekano. Tuzahindura aka karere umuriro utazima, bizaba ari ibintu bikomeye cyane, kandi abanzi ba Irani hirya no hino muri aka gace muzayumva. Uko byumvikana, Iran ifite impamvu zayo zo gukora ibyo yita kwirwanaho. Nk'ubwo hari igitero cya Israel cyagabwe ku modoka yo mu mujyi wa Sidon mu majyepfo ya Libani, gihitana abantu babiri, gitera inkongi y'umuriro, kandi inkongi yakwirakwiye ku zindi modoka zari hafi aho ngaho. Israel iracyakomeje kugaba ibitero muri Libani, nubwo habayeho agahenge katangajwe na Amerika kwa 16 y'ukwezi kwa kane. Kuri Irani, izi ni impamvu zo kurasa hirya no hino mu karere kubera ko Amerika ifatanya na Israel mu kwibasira Libani. Ku rundi ruhande, ubwo twari tukiri kwa gatatu dusatira ijoro ryo kuwa kane, Trump yari yavuze yuko hari amahirwe nyakuri yuko Amerika iza kongera gutera Irani. Ibi byo kandi ntibyari bifitanye isano no guhanurwa kwa kajugujugu yari yahanuwe n'ingabo za Irani, ngo byari bigamije guhatira Irani gusubira ku meza y'ibiganiro. Nk'uko Trump yabivuze, yumvaga yuko Irani yari iri gukinisha abanyamerika kandi ko itari kwihutisha ibiganiro uko bikwiriye. Ni igitutu kuri Trump kubera ko we ubwe amaze kuvuga nibura inshuro 38 mu kanwa ke yuko Amerika na Irani bari hafi kugera ku masezerano. Nyuma y'uwo muhuro wa Trump, Minisitiri w'ingabo wa Amerika Pete Hegseth yavuze yuko ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'abanyamerika mu burasirazuba bwo hagati bwari bugiye gukora ibikorwa byinshi mu ijoro. Yavuze uburyo bagiye gufata ingamba zo kwagura umwanya wa diplomasi, bigakorwa mu izina rya Trump, ariko nanone bakoresheje ibisasu kugira ngo Iran isubire ku meza y'ibiganiro bagomba kwihata umuriro. Arabagize ngo naya magambo ya Trump gusa ajyanye no gushyira igitutu ku mwanzi, ariko abanya-Irani bo bari bamaze kuryamira amajanja. Umunyamerika wavuye mu gisirikare w'ipeti rya General Mark Kimmit yasobanuye amayeri mashya ya Amerika. Retired General Mark Kimmit yavuze ari umwungirizi wa minisitiri w'ububanyi n'amahanga ushinzwe politiki n'igisirikare. Avugana na Al Jazeera, yabwiye yuko ibikorwa bya gisirikare bya Amerika biri gukorerwa mu karere ubu bishoboka cyane ko byaba igisubizo ku kutumvikana mu buryo Iran na Amerika bakoresha ibiganiro bya diplomasi. Yabajijwe niba Amerika ibona yuko gukoresha ingufu za gisirikare bishobora gutuma haboneka uburyo bwo kugera ku biganiro nyakuri, maze asubiza akoresheje ingero zo mu mateka. Yagize
ati mu by'ukuri ni uburyo bwigeze gukoreshwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntambara yo muri Vietnam. Yavuze yuko igihe abari bahagarariye Vietnam y'amajyaruguru bakomezaga gutinza ibiganiro, Amerika ngo yagabye ibitero bikomeye cyane by'ibisasu kuri Hanoi no ku byambu bya Haiphong, maze ibyo bituma abanyavietnam basubira ku meza y'ibiganiro. Iran rero nayo kugabwaho ibi bitero bikaze by'umuriro mu minsi ibiri ikurikiranya, kandi Trump abigambiriye ngo byaba ari igitutu ari gushyira ku banya-Iran ngo bajye ku meza y'ibiganiro. Nyamara Iran yo yabishyize ku rundi rwego, irabibona nk'intambara nayo yatangiye kohereza. Icyakora uyu mugabo yagaragaje gushidikanya ku kuba ubwo buryo bwakoreshwa neza kuri Tehran. Ati kuri ubu ntabwo mbyizeye neza, nk'uko mbibona abanya-Iran bafite ibanga, kwihangana ndetse no kwihagararaho ni kimwe mu bikoresho byabo kandi bikomeye cyane. Ukuri guhari, ukuzamuka kw'amakimbirane kuraterwa no kutishimira ukuntu ibiganiro bigenda. Ntekereza ko Trump yakoresheje amagambo atari meza cyane igihe yavuga ko abanya-Iran bari kumukinisha. Ubwa Joseph aganiraga n'iyi nzobere, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zamaze gutangaza ko zigiye kugaba ibitero ku ntego nyinshi zo muri Iran nk'uko byatangajwe na CENTCOM. Itangazo ryabo ryavuga ko ibitero bishya ari igisubizo ku bushotoranyi bwa Iran bufite ishingiro kandi bukomeje. Ku ikubitiro, ibitangazamakuru byinshi bya leta muri Iran byatangaje ko habaye ibitero ahantu hatandukanye hafi ya Minab na Sirik, uturere tw'amajyepfo ya Iran twegereye umuyoboro wa Hormuz. Minisitiri w'ingabo w'Abanyamerika Peter Hegseth yirinze gusubiza ikibazo cyabazaga niba gutera ibikorwa remezo by'abasivili byafatwa nk'icyaha cy'intambara. Muri ako kanya, Perezida wa Iran Masoud Pezeshkian yavuze ko iterabwoba ry'Abanyamerika ryo kwibasira ibikorwa remezo by'ingenzi birimo ubwikorezi, amashanyarazi n'amazi ari ikimenyetso cy'intege nke aho kuba ikimenyetso cy'imbaraga. Abayobozi ba gisirikare ba Iran nabo bagaragaje yuko badahangayikishijwe cyane n'amagambo aherutse kuvugwa na Perezida Trump. Ahagana saa 9 mu gitondo ku isaha hano mu Rwanda no mu Burundi, Fox News yatangaje ko Trump yavuze ko niba Tehran idasinya ku masezerano, Amerika izongera igatera ibisasu kandi ikabikora mu ijoro. Aho bivugwa yuko yakoresha amagambo akomeye cyane kandi yerura yuko ashyigikiye amakimbirane, ndetse nta kigaragaza yuko Amerika ishaka ibiganiro birambye cyangwa se byiza ihuriyemo na Iran. Trump kandi yabwiye icyo gitangazamakuru cyo muri Amerika ko misile za Tomahawk 49 zakoreshejwe mu gutera intego zitandukanye muri Iran. Zimwe muri izo zirimo ziraterwa mu ntera y'ibirometero 64 gusa uvuye mu murwa mukuru wa Iran, Tehran. Fox yatangaje iti Perezida yavuze ko indege z'intambara za Amerika nazo zirimo gukora ibikorwa mu kirere cya Iran, aho ziri gusenya systeme za radar n'ibikoresho byo kwirinda ibitero byo mu kirere biri mu majyepfo y'uburengerazuba bw'igihugu hafi y'ikigobe cya Perse. Nk'uko iyi raporo ibivuga, Trump yanavuze yuko abayobozi bakuru ba Iran bamuhamagaye basaba Amerika guhagarika ibi bisasu, ariko ngo Amerika igomba kuguma kubisuka. Kuba hakoreshejwe imisile za Tomahawk ni ugushyira ibitero ku rundi rwego. Izi ni zimwe mu ntwaro zigezweho cyane zifitwe n'ingabo z'Abanyamerika gusa muri ako gace. Ni imisile z'ubwoko bwa cruise, bivuze yuko ziguruka nk'indege ntoya zitagira abapilote cyangwa drone, aho kugendera mu kirere nka misile balistike zisanzwe. Zashyizweho kugira ngo zirase ziturutse ku mato y'intambara cyangwa ku bwato bwo munsi y'amazi submarine, hanyuma zikagenda intera ndende mbere yuko zigera ku ntego. Mu myaka myinshi ishize, Amerika yazikoresheje mu ntambara zitandukanye kubera ubushobozi bwazo bwo gukubita intego runaka kandi bazi neza, batarinze gushyira abasirikare cyangwa indege nyinshi mu kaga. Amerika yamaze kubona ko Iran ifite ubushobozi bwo guhanura indege zayo izo arizo zose. Ni niyo mpamvu bakoresheje misile za Tomahawk ziva kure. Mu gihe misile za Tomahawk zimaze kuraswa, zitangira urugendo rwazo zifashijwe na moteur za roquette ziba zizamura mu kirere. Nyuma y'igihe gitoya, iyi moteri irahagarara maze hagatangira gukora indi moteur ya jet ituma misile ikomeza urugendo rwayo. Ikintu gituma Tomahawk iba intwaro idasanzwe nuko iguruka ku butumburuke buke cyane cyangwa butoya, rimwe na rimwe muri metero nke cyane hejuru y'ubutaka bw'isi cyangwa se hejuru y'amazi y'inyanja. Kubera iyo mpamvu, radar z'umwanzi ntabwo zayitahura cyangwa zikabibona bitinze, ubwo ako kanya ikabase ku intego. Mu rugendo rwayo nayo ikoresha ikoranabuhanga rya GPS, amakarita arambuye y'ubutaka n'ibindi bikoresho byifashishwa kugira ngo igume mu nzira yayo ibashe kugera ku ntego. Tomahawk ishobora kugenda intera ndende bitewe n'ubwoko bwayo. Hari zimwe zishobora kugenda ibirometero birenga 1500
ndetse izigezweho zishobora kugenda ibirometero kugera ku 2,000. Ibi bituma Amerika ishobora kurasa iyo misile iri kure y'igihugu igamije gutera. Kwikoresha na mayeri yo kurasa kure mu rwego rwo kwirinda ibitero bya Irani. Ni n'izi misile bari gukoresha rero mu kurasa hafi y'umura wa Hormuz. Amerika yafashe hasi. Nubwo Tomahawk itihuta nka misile balistike cyangwa izindi misile zigezweho cyane nka hypersonique, kubera ko ifite umuvuduko uri hasi ibirometero 880 ku isaha, no kuvuga hafi umuvuduko w'indege z'abagenzi. Ariko nanone imbaraga zayo mu gusekura ni ikindi. Imbaraga zayo nyamukuru ntiziri ku muvuduko, ahubwo ziri ku bushobozi bwo kwihisha ndetse no gukubita intego neza. Iyo igeze hafi y'intego igiye guturitsa, mudasobwa zirayobora neza zigakora igenzura rya nyuma kugira ngo isekure intego bayihaye, haba ari inyubako, ikigo cya gisirikare, radari cyangwa ubwirinzi runaka, cyangwa se n'ububiko bw'ibikoresho bya gisirikare. Tomahawk bitwaye ibisasu byagera ku biro 150 mbere y'uko biturika. Iyo ikubise inyubako cyangwa se ikindi gikorwa remezo, ishobora guteza iturika rikomeye cyane ryasenya inyubako nini cyane, ibikorwa by'igisirikare mu gace runaka n'ibindi. Ntabwo ibigamije kurimbura umujyi wose nk'uko intwaro kirimbuzi zibikora, ahubwo ibigamije gusenya intego yihariye mu buryo bwuzuye. Niyo mpamvu akenshi ikoreshwa mu gusenya radari, ibigo by'itumanaho, ububiko bw'intwaro, ibindiro by'indege cyangwa se ibindi bikorwa remezo bya gisirikare bifite agaciro kanini ku mwanzi. Trump yavuze yuko misile 49 za Tomahawk icyarimwe zigomba kuraswa muri Irani, ndetse ngo niko raporo ibivuga. Ibi bivuze yuko ari igitero kinini cyane kandi cyagutse. Niba misile imwe itwaye ibisasu bigera ku biro 150, ubwo misile 49 zose hamwe zarashe muri Irani zari zitwaye toni 22 z'ibisasu. Ibyo byatumye ibindiro byinshi bya gisirikare, systeme za radari, ibikorwa by'itumanaho n'ibindi bikorwa remezo byangizwa mu gihe gito. Nanone kubera ko izi misile zishobora kuraswa ku ntego nyinshi icyarimwe, zashoboye gutera umwanzi urujijo no kugabanya ubushobozi bwe bwo kwirwanaho n'icyo Amerika yarigambiriye. Icyakora Trump yavuze yuko ibitero bya Amerika muri Irani biri hafi guhagarara. Ni nako byatangajwe na Fox News, kandi ngo nukubera ko ubuyobozi bukuru bwa Irani bwamuhamagaye bumusaba guhagarika ibitero. Ibi ntawuzi niba mu by'ukuri ari byo cyangwa ari ukuri. Gusa Trump yanavuze yuko ibisasu bizakomeza no ku munsi w'ejo niba nta nyandiko y'ubwumvikane, Memorandum of Understanding, izabibonetse. Mu gihe bitaragerwaho uyu munsi no ku munsi w'ejo yewe na nijoro, Amerika izabirimo yatsa umuriro muri Irani. Umunyamakuru wa Fox Trey Yingster yavuze yuko yavuganye na Trump mu gihe ari mu cyumba cya Situation Room ari kumwe na Vice President J.D. Vance n'intumwa za Amerika Steve Witkoff na Jared Kushner bari bahari nabo. Trump rero ngo yabwiye Fox ko aka gahenge kahonyowe kurusha ahandi hose mu mateka y'isi. Yingster yavuze yuko perezida yamubwiye ko misile za Tomahawk 49 zari zamaze kuraswa mu bitandukanye. Mu kiganiro cyo kuri telefone, Yingster yavuze ko yashyize Trump ku ndangururamajwi zo muri Situation Room kugira ngo yumve ibiturika. Umunyamakuru Al Jazeera ukorera muri Irani ati dushobora kuvuga yuko imijyi n'intara hafi 10 byatewe mu ijoro mu byiciro 2 cyangwa se 3 by'ibitero byari bikaze. Icyiciro cya mbere nicyo cyari kinini kandi nibwo misile zarashwe mu mijyi nka Kirche, Zurich na Minab ndetse na Bandar Abbas. Ibyo bitero byabaye no mu gace kari hagati ya Isfahan kimwe n'uburengerazuba bwa Tehran. Karaj yatewe inshuro 2 mu cyiciro cya kabiri cy'ibitero byabaye byose mu masaha ageze kuri 2. Uyu munyamakuru ati havuzwe ibiturika 2 i Karaj mu burengerazuba bwa Tehran, bityo rero habaye urukurikirane rw'ibitero bitangaje kandi bikaze mu gihugu hose mu byiciro 3. Ati cyakora mu gihe cyakurikiyeho nk'isaha n'igice ntabwo amakuru yongeye gukwirakwira ku bikorwa remezo. Ati cyakora systeme zo kurinda ibitero byo mu kirere yakoze ibishoboka byose kugira ngo Iran idahinduka umuyonga. Ni n'ibintu bishobora kugaragaza yuko mu by'ukuri Iran yari yiteguye ibitero by'abanyamerika. Nyuma y'iminota mike uyu munyamakuru atanze iyi raporo, ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'abanyamerika CENTCOM bwatangaje ko ingabo zabwo zarangije kugaba ibitero byinshi byo kwirwanaho ku ntego zo muri Iran. Mu itangazo ryo kuri X, iki kigo cy'abanyamerika hari aho cyagize kiti ingabo za CENTCOM zagabye ibitero ku bushobozi bwa Iran bwo kugenzura ibikorwa bya gisirikare, ku bikoresho by'itumanaho no ku birindiro byayo byo kwirinda ibitero byo mu kirere hirya no hino muri Iran. Uyu mutwe ukomeza uvuga yuko ingabo z'abanyamerika zakoresheje intwaro zisobanutse neza mu kurasa intego za Iran. Intego zibasiwe nizatezaga ibyago ku ngabo z'abanyamerika
hamwe n'ibikoresho byabangamiraga amato mpuzamahanga y'ubucuruzi kunyura muri ako karere cyane cyane muri Hormuz. Ibyo byose ngo byakozwe mu gusubiza ku bushotoranyi bwa Iran budafite ishingiro kandi bugikomeje. Ingabo z'Abanyamerika ziracyari maso nk'uko uyu mugabo bivuga, ngo zifite ubushobozi bwo kwica umwanzi kandi ziteguye gukora ibikorwa byose mu gihe cya nyacyo. Ku rundi ruhande, ikintu cya mbere muri Iran bavuze ni uko amagana y'ibyo perezida wa Amerika yavuze byo kuba bagiranye ibiganiro byo kuri telefone n'abayobozi bakuru ba Iran. Bavuze yuko nta na rimwe habayeho itumanaho iryo ari ryo ryose hagati y'impande zombi, kandi ko Iran nayo hari ibyo iri gukora byo kwitegura kwirwanaho nyuma y'ibitero by'Abanyamerika mu masaha y'ijoro. Ubuyobozi bukuru buhuriweho bw'ingabo za Iran bwatangaje ko ingabo za Repubulika ya Kisilamu zigomba gutanga igisubizo gikomeye cyane kandi bagafata icyemezo ku bitero ibyo ari byo byose cyangwa se ibikorwa by'ubushotoranyi bikorwa n'ingabo z'Abanyamerika. Mu matangazo y'ako kanya, Iran yavugaga yuko ingabo za Amerika ari iz'ubugizi bwa nabi, iziterabwoba zikorera mu karere kandi ko zigomba guhabwa isomo. Hari kandi itangazo ryemewe ry'ingabo z'impinduramatwara rivuga yuko umuyoboro wa Hormuz wafunzwe burundu kandi ko nta hantu na hamwe havugwa ibiganiro, imishyikirano cyangwa guhamagarana uko ariko kose kuri telefone kwabayeho hagati ya Amerika na Iran. Bavuze yuko Iran iri kuvuguta umuti usharira cyane, igisubizo gihambaye ku kwihimura nyuma y'ibitero byagabwe nabo bita banzi, no kuvuga Abanyamerika. Ingabo z'impinduramatwara muri Iran zatangaje ko ingabo zabo zirwanira mu kirere n'izirwanira mu mazi zagabye ibitero mu byiciro bibiri, ariko byombi byibasira ingabo z'Abanyamerika mu karere. Ni nako byatangajwe n'ibiro ntaramakuru Tasnim. Muri raporo y'ibyo bitero baravuga yuko ari ibitero byibasiye ahantu 18 h'ingenzi mu birindiro bicumbikiye ingabo z'Abanyamerika. Muri ako kanya, Minisiteri y'Umutekano imbere mu gihugu muri Bahrain yahise isaba abaturage gukomeza gutuza no kujya ahantu hatekanye kurushaho kubera ko umwanzi ngo yabateye, kandi ko biteguye gukurikiza andi makuru akomeza gutangwa uko agenda aboneka. Umunyamakuru wa Al Jazeera Mohammed Vale uri Tehran mu murwa mukuru wa Iran yatangaje yuko ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Iran bwemeje ifungwa ryuzuye ry'umuyoboro wa Hormuz nyuma y'igitero cy'Abanyamerika. Uwo muyobozi yongeyeho yuko ubwato ubwo ari bwo bwose buzagerageza kunyura muri uwo muyoboro wa Hormuz buzafatwa nk'intego y'igitero kandi bugasandazwa. Mu butumwa bashyize kuri Telegram, ingabo z'impinduramatwara zitaka kanya kubera umutekano muke uri mu karere. Umuyoboro wa Hormuz urafunzwe burundu ku mato yose, amato ari yose arimo natwara peteroli n'ay'ubucuruzi. Ku rundi ruhande, ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Amerika mu karere bwavuguruje ayo makuru ya Iran, buvuga yuko amato y'ubucuruzi agikomeje kwinjira no gusohoka muri uyu muhora. Aho rero niho amato abiri yashatse kuhanyura asanakurikije ijambo n'amategeko by'Abanyamerika, ariko ahatwa umuriro bitarabaho. Ikigo ntaramakuru cya leta ya Iran cyatangaje yuko habaye guhangana hagati y'ingabo zirwanira mu mazi z'impinduramatwara ya Iran n'ingabo z'Abanyamerika muri uwo muhora, kandi ko ukurwana gukomeye cyane kwaranzwe n'ibisasu byinshi byahererekanywaga. Ingabo z'impinduramatwara ngo zasize ingabo z'Abanyamerika ziguye mu kaga kandi ngo zihungabanye cyane hafi y'uwo muhora. Mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'ikigobe, igisirikare cya Kuwait cyatangaje ko nacyo kiri guhangana n'ibitero bya misile n'indege zitagira abapilote. Banasabye abaturage gukurikiza amabwiriza yose ajyanye n'umutekano yashyizweho n'inzego zibishinzwe. Hakurya gato nanone, Minisiteri y'Umutekano imbere mu gihugu muri Bahrain yongeye gusaba abaturage gukomeza gutuza no kujya ahantu hatekanye. Ahagana saa 11 za mu gitondo ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi, ikigo gishinzwe ingendo za gisivili muri Kuwait nibwo cyatangaje ko cyafunze ikirere cy'igihugu cyawo by'agateganyo nk'ingamba zo kwirinda kubera ibyo bita ibitero bya Iran. Muri iryo tangazo ryashyizwe ku mbuga nkoranyambaga, bavuze yuko indege zari ziteganijwe kunyura muri Kuwait zizoherezwa mu bindi bibuga by'indege byabugenewe hakurikijwe amasezerano n'amabwiriza asanzweho. Nyuma y'iminota 30, ingabo zirinda impinduramatwara cy'Isilamu zatangaje ko zakoresheje misile 12 balistike mu kwibasira indege z'intambara z'Abanyamerika z'ubwoko bwa F-15, F-35 na F-16. Ingabo z'impinduramatwara kandi zavuze yuko ibyo bitero byibasiye ibikorwa remezo by'ingenzi bikoreshwa n'ingabo z'Abanyamerika ku birindiro bya Al Azraq ndetse no ku kigo cy'ubugenzuzi kiri muri Yordania. Nyuma y'icyo gitero, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga muri Amerika yasohoye umuburo w'ingendo.
isaba abantu bose bari muri Yorodaniya kwihutira gushaka ahantu bikinga no kuguma ahantu bari hatekanye. Konti ya Travelgov n'imbuga nkoranyambaga zayo zose bati raporo ziragaragaza ko misile, drone cyangwa rocket biri mu kirere cya Yorodaniya mugomba kwirinda bidasanzwe. Muri rusange amakuru ku byangiritse ntabwo arajya hagaragara, ariko imijyi irenga 10 yarashwe, intego zirenga 18 ziraraswa, ibisasu byinshi bya drone ballistique ndetse na cruise byose byahererekanijwe, kandi ubu tuvuga n'umuhora wa Hormuz wafunzwe burundu n'ingabo za Iran zishinzwe ibijyanye no kugenzura amazi. Igisigaye no guhererekanya umuriro mu buryo budasanzwe, kubera ko amagambo ya Trump yo kuvuga ko amasezerano agiye kugerwaho ngo nta kintu Iran iri kuyumvamo uretse gusa kwirwa no kubera ibikorwa by'ubushotoranyi bikorwa n'abanyamerika n'intambara muri Libani yanze guhagarara. Turabashimiye cyane. Imboni TV, imboni ya rubanda.